Okay, hai, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Okay, so ini adalah video recording untuk lecture next week. Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan mula kepada lecture lah. Okay, jadi untuk lecture kali ni saya akan perkenalkan awak dengan teori seterusnya, iaitu realism dan formalism. Okay, untuk teori realism dan formalism ni kita akan ada beberapa macam biasa kita akan ada satunya brief ataupun introduction kepada apa itu realism dan formalism. And then kita akan pergi kepada apa kritikan dalam formalism dan realism ni. And then kita akan pergi kepada apa kriteria dia, apa classificationnya. Okay, so basically before I jump into my slide introduction, okay, basically all you need to know is everything that within the frame tu, okay, everything within the frame itu adalah realism, okay, dan dalam realism itu ada formalismnya. So I will brief later on apa yang dikatakan realism dan apa yang dikatakan formalism. Okay, let's go to the next slide. Okay, so okay, introductionnya, okay, untuk you punya pengetahuan, makluman lah, okay. Sebelum 19 ataupun sebelum abad ke-19 atau tahun 19 itu, movie ini adalah dihasilkan ataupun movie ini diterbitkan. Movie itu filem lah ya, filem-filem ini diterbitkan, dihasilkan hanya kepada dua jenis direction. Okay, dua jenis direction ni bermaksud satu direction itu adalah kepada formalism dan satu lagi adalah kepada realism, ataupun kita panggil realistic dan formalistic. Okay, jadi in the mid 1890s, okay, pada pertengahan 1890-an di France, okay, ada dua adik-beradik iaitu Lumiere Brothers ni, okay, Augustus Lumiere dengan saya lupa seorang lagi, okay, tapi ada dua adik-beradik Lumiere, okay. Dia telah menghasilkan satu short film, okay, yang mengisahkan tentang kehidupan manusia ini, okay, kehidupan everyday life. Apa perjalanan kehidupan seseorang, apa perjalanan kehidupan di tempat-tempat tertentu, begitulah. Okay, so dia telah menghasilkan salah satu short filmnya adalah bertajuk The Arrival of a Train. Okay, so short film ini, The Arrival of a Train ini, telah pun berjaya menangkap penonton ataupun telah pun berjaya membuat penonton itu berasa teruja, okay, dengan filem itu. Keterujaan itu adalah daripada apa yang berlaku secara spontan, secara kita kata tidak difilmkan secara dibuat-buat, tetapi benda itu secara spontan yang merekod kepada kejadian semasa. Okey, apa yang direkod itu sebenarnya adalah orang naik dan turun daripada train dan juga kesibukan yang berlaku di sebuah station itu, sebuah train station. Okay, about the same time, okay, dalam masa yang sama muncul seorang lagi director filem iaitu George Méliès, okay, and he was creating, or he created numbers of fantasy films. Okay, so bila George Méliès ini muncul ataupun bila George Méliès ini mula tersohor, beliau telah menghasilkan numerous fantasy film. Okay, yang mana dalam fantasy film beliau itu, okay, dia telah merekodkan ataupun dia telah membuat
sebuah short film yang memperlihatkan sesuatu yang lebih fantasy, bukan real seperti seperti Lumiere Brothers tadi. So antara filem yang dihasilkan adalah A Trip to the Moon, which is A Trip to the Moon ini adalah satu naratif yang menggunakan trik fotografi pada masa itu. Pada masa itu belum ada CGI, belum ada CGI, belum ada apa kita panggil semua efek dan sebagainya. So apa yang dilakukan adalah trik fotografi, dan ia telah menambah dan menampakkan set-set di alam fantasi. Okay, so in many respects, okay, the Lumiere brothers can be regarded as a founder of a realist tradition, and Méliès of the formalist tradition. So dalam bentuk ini, okay, dalam dua cabang meja yang besar tadi tu, iaitu realistik dan formalistik, Lumiere brothers ini dianggap sebagai founder ataupun pelopor kepada tradisi realistik, dan Méliès pula dianggap sebagai pelopor kepada tradisi formalistik. Okay, so you nampak perbezaan itu. Apa yang direkod secara real without you directing ataupun without you interrupting adalah dianggap sebagai realistik. Okay, now ini yang saya cakap ni adalah perkara yang berlaku pada awal, pada tahun 19 tu. Okay, and then apa yang telah diubah, didirect, diletakkan backdrop yang fantasy dan sebagainya, itu dianggap sebagai formalistik, dan pelopornya adalah George Méliès. Okay, now we go to the next slide. Okay, so realism. Okay, realism ini adalah ideologi dalam film teori. Okay, now we jump into the ideology ataupun the theory of realism and formalism. Okay, so realism menurut seorang penteori iaitu Siegfried Kracau, okay, the film literally photograph reality. Okay, so first of all, Siegfried memberitahu bahawa apa yang disebut sebagai realism itu adalah before everything, fotograf itu ataupun shooting yang you menghasilkan itu adalah okay, wait a minute. Okay, sorry to interrupt. Okay, sorry to interrupt. Okay, so now apa yang berlaku pertama adalah apa-apa sahaja yang berlaku ataupun apa sahaja yang you shoot itu adalah you shoot reality dulu. Okay, so itu adalah realism, reality. Apa sahaja yang di depan you, apa sahaja yang you shoot, itu adalah reality. So impossible for film to be a pure expressions of the artist's intention. So walaupun you shoot something yang real, tidak mungkin ataupun tidak impossible kepada you untuk menghasilkan sesuatu yang sangat pure. Okay? Okay. Kemudian formalism. Okay, formalism adalah filem adalah sebuah seni. Filem adalah sebuah seni yang mana dia reproduction of reality. So filem ini adalah satu seni yang telah menghasilkan ataupun telah dihasilkan melalui aspek-aspek reality ini. Okay, jadi unlike realist theories, okay, formalist film theories believe that the art of cinema is possible precisely because a movie is unlike everyday life. Okay, the real world is merely a projection ataupun repository of raw materials that needs to be shaped and highlighted to be effective as art. Film art doesn't consist of a reproduction of reality, but a translation of observed characteristic into the form of the medium. Okay, this is quote by Genetti. Okay, so
Formalist filmmakers shape and mold the image we see on the screen the way a sculpture shape and mold clay. Their approach to film emphasize their ability to create story and emotion through manipulation. Okey, jadi apa yang diterangkan oleh Janetti sebenarnya adalah sebuah realism itu, okey, sebuah realism itu adalah apa yang kita ambil, apa yang kita shoot di dalam sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Tetapi tidak mungkin sesuatu yang real itu adalah sebetul-betulnya real tanpa sedikit pengubahsuaian ataupun tanpa sedikit formalism. Okey, jadi apa yang berlaku adalah apabila filem itu dikenali sebagai sebuah seni, sebuah kesenian, sebuah medium seni, okey, jadi filem itu adalah sebenarnya sebuah campuran daripada realism dan formalism, dan kemudian dia telah dibentuk dan dibuat sebagai sebuah filem sebagaimana you melihat seorang tukang sculpture membuat dan membentuk sesuatu sculpture itu. Okay, now we go to the next slide. Okay, next slide. Okay, so the next slide adalah tentang apa realism and formalism secara deep. Apa lagi yang menerangkan tentang realism dan formalism ini? Okay, so as I mentioned earlier, okay, realism itu apa saja yang di-shoot, okay, and then formalism itu adalah acuan, because it's impossible to menghasilkan something yang betul-betul pure, real. Okay, so we go to the next slide ni adalah tentang realism. Okay, realism itu where you make your movie look like real life. Okay, so tadi you hanya faham the basic of realism and formalism. Now, you nak mendalami apa itu realism. Realism ini adalah you menghasilkan sebuah filem yang seolah-olah atau seboleh-bolehnya kelihatan benar-benar berlaku, benar-benar begitu, kejadiannya begitu, ia terjadi begitu. Kalau kita tengok perbandingannya dalam dunia yang betul pun, benda itu wujud, benda itu benar, benda itu dekat dengan manusia, benda itu dekat dengan kehidupan kita. Okay, so camera, shoots and editing are basic and easy to understand. The point is for you to forget you are watching a movie and get caught up in a story. The words, the actors pull you in. Okay, jadi apa yang dihasilkan ataupun apa yang menghasilkan sebuah teori realism itu adalah camera shot dan editing yang sangat basic, sangat minimum. Okay, bukan yang you apply contoh kalau naratif hari tu I cerita ada non-linear kan, non-linear. So untuk realism dia bukan non-linear, dia adalah linear, naratif linear dan camera shot yang sangat basic, sangat minimum untuk you menyampaikan sesebuah filem. Okay, jadi in short, realism is a style of filmmaking that emphasize content as the main delivery system of narrative. Jadi style realism ini adalah satu style yang dihasilkan oleh filmmaker, pembikin filem, untuk mengetengahkan ataupun untuk mengangkat satu konten yang melalui satu penceritaan yang sangat senang, yang sangat mudah untuk disampaikan. Okay, so another style of direction is called formalism. Now, perbandingan dia ataupun style perbezaan style yang bercanggah daripada realism adalah formalism, where you use the camera, the audio and the editing of your film to heighten suspense, sadness, joy or whatever emotion you want your audience to get, to feel, to
immerse into your narrative. So, okay, satu style lain adalah formalism. Okey, jadi formalism ini dia akan menggunakan camera style, audio and editing yang lebih ataupun yang melebihi teknik realism. Kenapa? Dia untuk you highlight you punya suspense dalam filem itu, you nak highlight you punya sadness dalam filem you, or you nak make it joyful for your audience to connect to your narrative, to your film. Okay, so in another way, or in another word, a style of filmmaking that emphasize aesthetic element with a conscious evidence style in the delivery of narrative. So, perbandingan dia adalah berdasarkan realism. Perbandingan formalism berbanding realism adalah satu teknik ataupun satu filmmaking yang you cuba untuk menghasilkan ataupun cuba untuk memberikan teknik-teknik ataupun elemen estetika dalam penghasilan filem you tu untuk you deliver you punya narrative, untuk you menyampaikan you punya narrative. Okay, now we move on to classification, chart of styles and types of film. Okay, so di sini I akan terangkan sedikit tentang apa itu style ataupun types of film yang jatuh dalam realism ataupun formalism ini. Okay, so critics and scholars categorize movies according to a variety of criteria. Two of the most common method of classification are by style and by type. Okay, jadi pengkritik ataupun scholar, okay, dia at first dia categorizekan ataupun dia kategorikan filem ini berdasarkan kepelbagaian kriteria itu, berdasarkan kepelbagaian ciri-ciri yang ada pada filem itu. Jadi antara ataupun dua jenis yang sangat common ataupun yang sangat umum kita ketahui adalah berdasarkan jenis ataupun bentuk movie itu, bentuk filem itu. Okay, so there are 3 principal styles. Okay, sebenarnya ada 3 jenis principal. Dua major bentuk, 2 major style adalah formalism and realism. Tapi ada 3 jenis principal style dalam kita punya teori ataupun dalam penghasilan setiap filem itu. So sama ada you kelaskan ataupun you categorizekan dia sebagai realism ataupun you categorizekan dia sebagai classicism ataupun formalism. Okay, so these 3 might be regarded as a continuous spectrum of possibilities rather than A-type categories. Okay, so jadi 3 kategori ini ataupun 3 jenis prinsipal ini sebenarnya you tak boleh nak letak dia dalam satu jenis saja. Dia ada possibility dia mungkin jatuh ke dalam realism atau classicism ataupun formalism. Okay, so similarly the 3 types of movie adalah documentaries, as you all know lah, ada documentaries, now ada fiction and ada avant-garde films are also terms of convenience for they often overlap. Okay, so jadi ada 3 juga kelas ataupun type filem. Ni awal pada peringkat awal, bukan genre. Okay, so pada peringkat awal kita ada documentary punya style, kita ada fiction punya style, and then kita ada avant-garde punya style. Okay, so these 3 types of movies, 3 types of films, okay, ada sering jatuh ataupun sering overlap antara satu sama lain. You kena tengok, you kena terangkan tentang type of movie itu berdasarkan
apa dia punya kategori, apa dia punya classification itu. Okay, so now realistic film, okay, contoh Paradise Now can shade into documentary style. Okay, so formalist movie like The Seventh Seal have a personal quality suggesting that traditional may domain over the avant-garde film, avant-garde style. Okay, so most fiction film, especially those produced in America, can classified as classicism or formalism. So either one. Okay, so basically dia mungkin boleh jadi fiction, mungkin boleh jadi avant-garde. So which one? Okay. And then classical cinema can be viewed as an intermediate style and avoid the extreme of the formalist film. Though most movies in the classical form lean toward one of the others. Okay, so untuk you punya kefahaman dengan lebih jelas, kita okay. So this one, okay, ini adalah gambar ataupun adalah contoh lah untuk you senang faham. So kita ada three types of three types of style. Okay, kita ada realism, classicism and formalism. Okay, so now realism biasanya adalah jenis ataupun movie ataupun filem berbentuk dokumentari. Okay, now classicism adalah filem yang lebih berbentuk fiction. Okay, dan formalism lebih berbentuk avant-garde. Okay, tapi untuk mengesahkan dia sebagai satu dokumentari adalah kriteria-kriteria yang menjadikan dia itu adalah realism. Okay, sama ada dia realism, classicism atau formalism. Kriteria-kriteria yang bagaimana, yang saya akan terangkan nanti, lepas ni akan ada kriterianya yang boleh mengelaskan dia sebagai realism, classicism and formalism. Cuma untuk kefahaman you sekarang, realism itu adalah jenis dokumentari. Okay, tapi you ingat kalau ada style shot yang lebih sedikit, dia dah mungkin jatuh kepada formalism. Okay, dan dia still dokumentari punya style, okay, ataupun dokumentari punya film, tapi dia dah jatuh kepada formalism sikit. Okay, so kalau ia adalah satu filem yang fiction, okay, hanya ada style sedikit, ada editing, ada sound sedikit, so dia adalah classicism. Classicism ni maksudnya yang biasa you tengok filem klasik biasa. Okay, contoh Charlie Chaplin tu lah. Okay, Charlie Chaplin tu adalah classicism. Now, bila you kata filem itu style atau prinsipal dia lebih kepada formalism, dia dah lebih berbentuk avant-garde. Okay, avant-garde ni satu filem yang dia dah mengaplikasikan ataupun dia membikin sesuatu filem itu dalam bentuk yang lebih stylo. Ada canted shot and then ada backdrop yang pelbagai tu. Okay, sudah tu kita dah masuk sebagai formalism. Okay, now kita go kepada theories of realism. Okay, tak panjang pun slide ni ada dalam 16 macam tu, 16-17 macam tu je lah. Okay, so bila you pergi kepada theory of realism, okay, now bila kita nak masuk kepada teori, kita ada beberapa penteori yang akan menceritakan tentang teori ini. Tapi untuk ini saya akan petik kepada Rudolf Arnheim. Okay, so for Rudolf, he wrote in early 1930s. Okay, film offer the possibility of the mechanical imitation of nature, in which original and copy become distinguishable in the eyes of the public. Yet it was Bazin who decades later would transform the mechanical reproduction of the cinematic image into a prophecy. A prolific critic, Bazin is best known for his defense of cinematic realism. Okay, first,
Rudolf Arnheim telah menerangkan ataupun telah membahas tentang apa sahaja mechanical imitation of nature itu adalah jatuh kepada realism. Okey, jadi dalam membahas tentang itu, Bazin kemudian dia telah menghasilkan satu cinematic image yang mengesahkan bahawa apa yang dikatakan, apa yang dibahaskan oleh Rudolf Arnheim itu. Okay, you faham sekarang? Okay, so for Bazin, what filmmakers as different as Robert Bresson, De Sica, Renault, Rossellini and Orson Welles, okay, had in common was a desire to put cinema service of what Bazin called a fundamental faith in reality. Okay, jadi pada Bazin, okay, apa yang dikatakan filmmaker, pengarah-pengarah yang boleh membezakan antara Robert Bresson, De Sica, Renault and so on ini adalah bagaimana pengarah-pengarah ini memiliki satu keinginan, okay, untuk menghasilkan ataupun untuk merekod reality. Okay, to first. Okay, the credibility of a film did not come from its verisimilitude, but from the identity, okay, of photographic image and its object. Okay, jadi credibility ataupun credibility sebuah filem itu bukan sekadar kepada identiti atau pengenalan kepada bentuk filem itu, tetapi adalah bagaimana you fotografikan ataupun photograph that image and its object. Okay, now we move on to the next slide. Okay, so for Bazin, realism adalah satu style yang mana elemen utama dia ataupun elemen umumnya adalah long take, deep focus, limited editing and sekiranya boleh ataupun when possible ataupun apabila perlu, dia menggunakan non-professional actor, okay, ataupun relatively unknown actor. Okay, so ini kita dah masuk kepada elemen-elemen yang you nak kelaskan kepada tadi tu. You nak kelaskan kepada ini adalah elemen okay, ini adalah style realism ke, klasik ke, formalism. Okay, but in this slide kita lebih kepada two major element, iaitu classic and realism and formalism. Okay, so elemen kepada realism ataupun elemen kepada pembikinan filem realism itu mesti ada elemen khusus ataupun elemen umum seperti long take, deep focus. Okay, and then mesti apply limited editing. Okay, dia tak ada nak exaggerate editing, ada nak pergi sana sini bubuh efek-efek, no. Okay, and then dia mesti ada non-professional actor. Okay, so realism for Bazin was both the essence of cinema, its ontology and rhetoric, whose keys were simplicity, purity and transparency. Jadi mengikut Bazin ini, essence kepada realism cinema adalah terletak kepada bagaimana sebuah filem itu memaparkan simplicity-nya, memaparkan simplicity, purity yang ada dalam sebuah filem itu and transparency dalam sebuah filem. So in 1960, okay, 2 years after Bazin death, okay, Krakow continued and radicalized Bazin's project in his book Theory of Film, The Redemption of Physical Reality. Okay, 1960, selepas 2 tahun kematian ataupun peninggalan Bazin ini, okey, kematian Bazin, Krakow ini telah meneruskan
perbincangan tentang reality ini, realism ini, tapi dalam satu konteks yang lebih berbeza. Okay, so sebagaimana Bazin, Krakow juga dia argue tentang filem ini sebagai sebuah seni, yang mana tidak mungkin secara logiknya ia merekod betul-betul sesuatu yang real. Okay. Jadi Krakow considered that many films combine realistic with formalist tendency. Okay, yang mana ia telah menghasilkan satu bentuk realiti, tetapi ada juga aspek-aspek ataupun estetika formalistik dalam filem tersebut. Okey, yang mana bagi Krakow, the best moment dia describe adalah pada Laurence Olivier Hamlet. Okey, sebuah filem daripada Shakespeare punya teks. Okey, yang mana Oliver's punya acting itu dipersembahkan dengan sangat baik, tapi telah mengaplikasikan bentuk realism dan ada tendensi kepada formalism. Okay. Now we go to the next slide ni. Philosopher Stanley Cavell also has argued of the ontological realism of cinema, even though his main reference are the films of classical Hollywood. For Cavell, as for Bazin and Krakow, the basic of film medium is photographic. Okay. Apapun yang dikatakan sebagai realism itu, first of all adalah medium filem itu. Medium penyampaian filem itu adalah kamera, adalah photographic. Okay. Jadi a photography, and by extension film, always implies the presence of the rest of the world. Film displays people and objects from the world onto the screen. This is not only proof for Cavell the film ontological realism, it is also the beginning of our reconciliation with the world. Movie permit us to view the world unseen at a distance, and this set in motion the intellectual process that will bring us back to the world and will reaffirm our practice of the formalism. More than any other film critics or theories, Cavell insists that film fundamental has the realism, but also there is a contemplation or intellectual and spiritual exercise mean to restore that nature, that realism into the screen, that project the world view, or that project the world. Okay, so gist-nya dekat sini ataupun inputnya dekat sini, teori realism ini telah dibahaskan oleh beberapa penteori. Okey, jadi penteori realism ini dia menegaskan bahawa apa yang pertamanya menjadikan sebuah filem itu realism, sebuah filem itu adalah basic kepada realism itu adalah the ability of film to capture reality. Tapi bagaimanapun, bagaimana real pun sesuatu benda itu, ia akan ada satu aspek ataupun fundamental ataupun tendensi untuk menjadi sebuah formalism kerana kepenggunaan teknik yang ada dalam filem itu. Walau bagaimanapun, untuk mengelaskan sebuah filem itu adalah filem realism, dia ada karakteristik dia. Karakteristik yang pertama yang saya terangkan tadi adalah bagaimana penggunaan shot dan juga editing yang sangat minimum, yang sangat basic. So now go to the next slide. Dia ada karakteristik yang lebih mendalam, ataupun karakteristik yang lebih banyak untuk you tengok sebagai sebuah formalism.
sebuah realism, iaitu shots tend to be objective. Okay, so bila you mengkaji satu filem itu yang mengaplikasikan shot yang untuk mencapai ataupun untuk memperlihatkan secara objektif, ataupun shot itu menjadi objektif dia, okay, you akan tahu filem itu jenis realism. Okay, so we view the mise-en-scene without the camera manipulating our perception. Okay, so inilah yang disebabkan ataupun inilah penggunaan long take tadi. Bila you ada long take and deep focus, you tak ada kamera, you tak boleh apply camera technique itu untuk manipulate penonton punya perception. Okay, so whatever you capture within long take, within deep focus itu, that's what the author, the filmmakers want to show to the audience. Okay, two first characteristic dia. Okay, so editing stands to be seamless with an emphasis on continuity. Editing itu tidak jump ke sana ke sini ataupun tidak cuba untuk menceritakan sesuatu. Ia lebih kepada mendata dan ada penyambungan untuk menyampaikan filem itu, untuk menyampaikan cerita itu. Okay, camera tends to be eye level. Okay, so ini adalah karakteristik seterusnya untuk realism. You punya camera teknik itu ataupun penggunaan kamera you tu adalah eye level. Okay, favor a static non-moving camera. Again, dia lebih kepada kedudukan kamera yang statik sahaja, tidak bergerak. Okay, so let's say lah, esok nanti you punya final project, you kata you nak apply this realism, okay, kepada you punya short film. You kena make sure you dalam you punya short film tu 5 minutes or more, okay, maybe 10 minutes. Dalam 5 to 10 minutes itu, which one you letakkan realism itu, which one you letakkan deep focus you, which one ada static staging dekat situ, which one yang ada long take, untuk you menceritakan without you manipulate apa yang ada dalam real itu, reality itu. Okay, so that's how you try to make your movie within this theory. Okay, so now we go to the next one. A composition feels random or natural. Composition itu pun sangat natural, sangat whatever it is, whatever it is adalah itulah. Okay, neither high contrast or often with an open frame. Lighting appears to be natural. Okay, neither high contrast or wash out. Real location tend to be used instead of the sets. Okay, you tak ada dah nak buat decoration sikit, nak letak backdrop kat belakang apa semua, no. You lebih kepada real location. Contoh you nak shoot bazar, you long take, inilah bazar, inilah bazar Ramadan, this is what happened. Okay, so music tends to be diegetic. Music tends to be diegetic ni maksudnya tak ada music yang overpower realism lah. Music yang lebih natural, lebih diegetic. Okay, so now we go to the formalist theory. Okay, so hopefully you faham dan you dapatlah apa tentang realism ini. Okay, formalism ini adalah bertentangan kepada realism tetapi mencedok daripada realism punya teori. Okay, sebab you kena ingat daripada awal tadi tidak mungkin filem itu 100% atau purely adalah realism. Okay, kecuali yang Lumiere Brothers buat tu. Okay, tidak mungkin Okay, so now formalism ini adalah estetika yang ada pada shoot realism itu, yang you letak estetika itu exaggerate sikit untuk you jadi formalism. Exaggerate maksud I bukan exaggerate acting ke, exaggerate ni ke apa semua, bukan yang tu dulu.
Yang I masukkan adalah dari segi teknik itu, dari segi pembikinan filem itu. So the formalist theory is one that is very often used as a topic of study. This modern film theory is used to evoke certain emotion or mental states with the help of technical cinematic facts such as lighting, scoring, sound and set design. Okay, so perbezaan utama dia, kalau you ingat tadi, realism itu lebih kepada actual, lebih kepada light yang natural. So formalist adalah perbezaan daripada itu. Dia nak menampakkan, contoh, dia nak menampakkan benda itu sedikit lain, sedikit berbeza. Untuk apa? Untuk menambah kepada emotion itu. Okay, so formalist is primarily concerned with the way that is portrayed and communicates different styles and emotion, rather than concentrating on the principal themes that it is representing. However, when looking at film theories, we very often tend to compare formalist to realism. Okay, jadi apabila you menghasilkan satu filem dengan teknik formalism, okay, untuk evoke you punya style, you punya emotion kepada audience, dia sebenarnya adalah you dalam masa yang sama sebenarnya you telah compare ataupun you tengah menghasilkan satu realism kepada formalism. Okay. When studying formalism, we can easily compare film, this theory, okay, easily compare film theory to painting. Okay, sebagai contoh, okay, apa yang dimaksudkan teori formalism ini kepada painting itu, let's say artis itu dia concentrate kepada bentuk, colour and line. Okay, jadi ia telah menghasilkan satu bentuk, satu line, satu colour yang berbentuk formalism. Okay, sebab apa? Dia tidak boleh concentrate ataupun semata-mata melihat kepada apa yang dihasilkan dalam kepala dia. Okay, apa yang dihasilkan dalam kepala painter itu adalah realism. Tetapi apabila dia nak terjemahkan realism ini kepada formalism, dia kena menghasilkan shape, dia kena ada line, dia kena ada colours. So these three things ini, okay, these three elements ini telah membentuk formalism, telah membentuk painting itu. Okay, faham ya? Okay, so the theory is the same in film. Film that are formalist film are more concerned with their artistic style and design, and they often come directly out of artist imagination. Okay, therefore formalist films are primarily concerned with the style of the film rather than rendering the reality itself. The point is not necessarily to try to associate the image and sound of our life, but rather to show this situation through the different lens than our own. Okay, so we go to the next one. Okay, an important component of formalism in film is the use of different types of shot in films, which play on the emotional involvement of the audience in the story that is being told. These shots, which include wide shot, medium shot and close-up, among others, are used as a device to make the audience feel more connected to the development of the story. The order in which these shots are used can change the feel and emotion of scene based on how they are presented. Okay, so kalau realism, dia adalah minimum shot, minimum editing, okay, natural light. Tetapi formalism ini sebab dia selalu menimbangkan ataupun dia terlalu menitik beratkan bagaimana filem itu dapat berhubung dengan audience melalui perasaan, melalui penceritaan dan sebagainya. Jadi dia telah mengaplikasikan ataupun dia telah menggunakan
kepelbagaian shot untuk evoke emotion tadi. Okey. Jadi kepelbagaian shot ini adalah semata-mata untuk connect antara visual, filem dengan audience. Okey, jadi itulah sebenarnya gagasan kepada formalism. Sebab bagi penteori, nanti kita akan masuk kepada penteori ya. Jadi bagi penteori formalism ini, apa yang diutamakan adalah bagaimana you sebagai audience melihat filem itu, menonton filem itu. You rasa tak perasaan takut ini? You rasa tak kesedihan ini? You rasa tak keganjalan ini? Keganjilan ini? You rasa tak this kind of emotion? So that's why formalists came out dengan different theories yang terpisah daripada realism. Okay, that's why formalist theories dia come out dengan dia punya teori dia untuk terpisah daripada realism. Okay, tapi dia ada dia punya karakteristik lah. Okay, so another important facet of formalism is sound and how it affect and enhance the visual found in a film. Okay, so perkara lain atau elemen lain yang diaplikasikan dalam formalism adalah sound itu. Bagaimana you design the sound, bagaimana you make the sound effect, bagaimana you enhance the sound for the visual purpose. Okay, this sound not only include music, but they also include the sound effect used throughout the movie as well as the dialogue tracks. These 3 tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphasis, which is turn create the desired effect. When it's come to the sound effect throughout a film, there is both synchronized and unsynchronized sounds. Synchronized sounds is used to add to the realism of a shot. For example, if a character is starting a car, the sound of the engine starting enhance the realism of the image. Okay, sebagai contoh, you shoot real lah, kereta real. Okay, you shoot kereta real, tapi you start letak ataupun you create sound effect itu kepada kereta itu untuk kepada bunyi engine kereta itu untuk menghidupkan rasa itu, formalism itu. Okay, now when looking at both the realist film theory and formalist film theory, it is all obvious that they play off of one another. Okay, no film can be completely realistic or formalistic. Movies have aspect of both theories, which enhance the themes of a film. The beauty of film that is based on realism is that the purity of the shots and subjects give you the opportunity to think about what the filmmakers are showing you, not how. Okay, in formalism, the filmmakers tries to lure you in using more sophisticated technique of lighting, editing, and the use of different shot. The emotional connection that the viewer feels is quite strong because the use of this technique grabs the viewer. All in all, these theories could not stand alone. They both need elements from one another to create a coherent and presentable films. Okay, jadi dekat sini, okay, to conclude, okay, tiada filem yang betul-betul realistik ataupun formalistik, tetapi ada tendensi untuk menjadikan filem itu realistik ataupun formalistik. Okay, namun filem-filem yang dihasilkan itu kemungkinan akan ada kedua-duanya dalam sebuah filem, iaitu ada realistiknya dan ada formalistiknya. Okey, kalau you menghasilkan satu filem,
ataupun you mengatakan ini adalah sebuah filem yang mengaplikasikan teori realism dan formalism. So you kena describe this is the formalism and this part is realism. Okay, which you combine together to make a good film that can deliver your narrative to your audience. Okay, so we go to the characteristic of formalism. Okay, so ada a few I jot down a few style ataupun a few characteristic of formalism, which is some of it is camera angles. Okay, dia ada high and low. Remember, kalau realism tak ada high and low angle, dia eye level. Okay, ada moving cameras, lighting can be moved to extreme color or ada shadows or something. Set and background, okay, and then you ada sound, you ada shot, can be subjective. Kalau realism, shot itu adalah objektif. Yang ini shot itu adalah subjektif. Okay. And then you ada formalist film, the beauty of power, and the visual presentation is stylized, the story express the director personal vision, the film usually present extraordinary character and event, okay, and genre always genre almost always formalist, are musical, science fiction, horror, suspense, fantasy, okay. And then, okay, if you go to my slide, okay, you can watch these clips. Okay, I letak satu clip kat sini untuk menerangkan sebenarnya apa yang dikatakan sebuah filem. Okay, sebagai contoh this film, this a shot, okay, memaparkan satu wide shot. Okay, wide shot yang you nampak all the event that happen, the characters and the main character here. Okay, so you nampak ini adalah reality. Orang ini wujud ya. Okay, you boleh sentuh, you boleh rasa orang itu, you tahu itu adalah majlis kahwin. Tapi dia menjadi formalism apabila ada different angle. Okay, ada penceritaan, ada sound di belakangnya, okay, and then ada backdrop yang dihasilkan untuk menaikkan ataupun memberi pemaparan bahawa ini adalah sebuah filem sebagai sebuah art. Okay, that's it for me. Okay, so nanti you can go and watch this film So in this recording I tak play the whole film lah. Okay, you boleh tengok and watch later on. Okay, so we go to the next slide.
Okay. Okay, so this is the reference. You boleh click on click on pula. You boleh tengok nanti. And this is the attendance for your next week. Okay, so you boleh scan after you tengok my slide, my recording ni. Okay, so recording ini I akan post awal dekat you. I akan bagi awal in case you nak guna this theory, realism atau formalism, or you nak combine all together to do your reports later on. Okay, so hopefully you can enjoy my slide, you can enjoy my lecture, although it's through recording. Okay, and then you can, if you like, you can use this theory to do your report. Okay, I will see you later next week on Monday. Okay, bye-bye. Thank you all. Good luck.